agak saluhu pangul miton ning ulut to tamado kita mga luhus sude to mata debatasi sintulusa aluan damang ma mau lihat lima padina alu damang ma to mata raja to inata sorry para Raja Situan Natoro mau lihat tema pada nami nunga diulihu pangidon nami asau pedidok na tua-tua siajur mula-mula siajur mula topa amat tadi batado namar mula jalan taruh bila sopa hata nina tua-tua nama dok marluga mena parluga humali yang tahu toba baik damang makodang mula-mula las pado makodak sopa nami asabinu main latano liat piniak kumbay tuwijang ni durame na tuwijang ni toras alado ni hurian ng mamuhay mga liat asang liat oras iwa nama na mga liot sa luna kay mga patinang nami lauro mahami masoba tua mata pangulan hurian amin pan mamang kondak sobay
Sony maraja nami. Soalnya mahudok kami nakin dengan raja nami. Idok na tua-tua tong ibu-ibu ti perhok lo sera-sera. Balia sa kaya na kokon na makuli ido pinatarpatupa asa suruh tino buto botian lele kita mangulu di pasawar na matari bata matuita parhorasa do panggaibian parti ano ko pasahat kami matuang mauli ate madibunan ni asu to dinang rohamu pasahat to mauli ate ni rohamu to di bata dina roham mano-mano bagu parhala do ni uria do takapungan ina asal tayo pada nabi ma si tiu-tiu baik ma do puasahatan nang kesehatan. Iya doa ina buru bau par musiki ay mora na huat tu si molong makata isut alusan na marot kagading nga tung gabi maggabi ay unang marserenge siya mo hamilaw mabuat tuhan igodang ngami ma humpar sahur majuaw ni damangon ang giat totong di namamuka hami totong di songsong yamat taribata ang giat sorak kami di namamuka ulaw namin sahat tugon ni matanya harian non pataruhon dabangok paridia pau paradian apa satu kinane jadi didok na tua-tua amang si tili-tili amang si tolo-tolo amat tapar sulim pertagading namalo takas no humoto hami na boy no homar pagidua to putta mula jari nabolo marhite tagading mi asal didok na tua-tua marurap beringi martatat jabi-jabi anggia horas akaya na kokombar si pairing-iring at tupahon niyo punta mula jadi alu-alu ho namang to punta mula jadi gabi mamampat na namin anggia martinangi marbide ke matutu o punta mula jadi aido majadi ho nakana adong di portibion asalido la tua-tua martot di dona manguru marsahara namate tonggi bulung iboti perhodno sera-sera anggia masih ngomong anak katon di mangaramu di doho sahara alu-alu ku sahara ni putra parjolo gabi amang pandenam yang gia martinangi marbide ke matutu sahara ni putra kana parjolo aido parjulu mandapot totuwata dino na tua-tua hati ti orang di bukulan di rumah ditoro pamepesan pavitori na tua-tua aido raja hati koran aduh orang mantu na tua-tua di huta soni manang si tuan na toro mamang pada nami anggia martinangi marbine ke matutu akasana tua-tua di huta aido no na totong manairoi ulau namion asadido na tua-tua si ajur mula-mula si ajur mula topa turi-turian yo putta mula di mata mangkulmi mula na do marhosa takas mai di dono kusubuhi pando pakot tau toba hami manay manoto bahay magodang mula-mula baru mahugodang sopa asia mulu gabi mamang pada nami nung mamang mula-mula dah emang laos di padu muda bang dohok kotak sopa asa bilua tano liat niu di mei gabi tingkat paso asa hami bola di hasu hutum mangaliat anggia matuhan tanama masuk-masuk bahan mamang kotak dia ti sama ngaliat gabi
Jadi mau lihat mak, mau tong doa ngok di bulannya puta, imadalihan na tulu soba mar hula mana mardonga tuwelek marboro. Naking nung aku soba hula-hulata mar pangiduan nalau membuat tuan kondakta. Lungaeng pehita da marha-marangi masih manata doa dusro hatta boa kamang boru na pursu. Boru bere sama lima nang kasih maju ni boru. Partikiano ko pasahata itu ang muna. Partikiano ada nang sahab na tutu atau tertenau dengan kami tu apa gelemu. Jadi diamu akan kami permusik. Sudah hokar panggilan kami. Ala rumah kami nang ulu yang kena tutu kami disor. Ramai menompa hula kami disor. Rani mangi rumah kami kamu permusik kami. Dan kamu memang tertenau hokar di situ. Kasih majuan ni guru Roma sopa dupak kami baik mah manggut dak sabi-sabi ba sabi-sabi guru nabi
Pak dinaunglah serohan ami bonani hasu huto song ni manang akaburu na bisa luhla huwa tami tuan ni gondang ame atau mamampar musik didok na tua-tua di hulu huta pangkatala percaya huta lubang batio kakas mabaik kasahakan padumu matu sitioji. Kami ma untuk ngolu ni jamangon ima opung nami opung badohang mangalak boru ni radai boru hariaja guna tolu boruna tolu dua anak saya boru dia opung nami opung bina mangalak boru ni radai boru parhusit Tubuna opat, dua anak dua boru, lima opung ganyara, do opung tumiana, ya boru nami na dua, marhasohotam matu anak nina boru nami batuara, boru si nomor dua, marga samosir, itu marga samosir. Dia opung nami opung Januari mangalap boru ni rajai boru rumah opar do boru pakpahan tubuna sia 5 anak opak boru dia anak siap kangen opung parasien mangalap boru ni rajai boru si 3 anak si nomor 2 opung parulian mangalap boru ni rajai boru huda balian anak si nomor 7 opung eba boru mangalap boru ni rajai boru budar-budar anak si nomor 4 anak si nomor 4 5 opung hok maida mangalap boru ni rajai boru si ringo-ringo baru nomor 5 anak si nomor 5 opung damos mangalap boru ni rajai boru pakpahan dia na boru nami na marhabulian mapat dolo tu anak ni amang boru nami batuara boru si nomor 2 marhabulian tu anak ni amang boru nami batuku dia boru si nomor 7 marhabuliat tu anaknya amang boru nami si jabat boru si nomor 4 marhabulian tu anaknya amang boru nami marga si tijak dia opung nami opung parasian mangalap boru ni rajai boru si tijak tubuna 4 tolu anak sada boru anak siap kangen 5 opung monita mangalap boru ni rajai boru manalu anak si nomor 2 opung rosita mangalap boru ni rajai boru si tangga anak si nomor 3 opung Daniel mangalap boru ni rajai boru dolok seribu 5 natapa adop-adop di Tikion jadi boto nami na marga muliat tu anak ni amang guru nami marga si Hotang si Tohang dia opung Daniel doli natapa adop-adop tubuna 10 onom anak 4 guru dia anak siap kangen mangalap boru ni rajai boru nababan tubuna 2 anak dia anak si nomor 2 mangalap boru ni rajai boru putar-putar tubuna 2 anak sada boru dia anak si nomor 7 mangalap boru ni rajai boru turnip tubuna 2 boru dia anak nomor 4 dan marha sohotan doke
Dia anak si nomor 5 mangarap boru ni Rajai boru sirai tubuna sada. Dia anak si nomor 6 dan merhasolat dope. Asa tongtong buan kamu di bagasan Tamiang Guna. Dia baru siap kangen berhamdian ma su anak ni si Jokowi tubuna 2 anak. Dia si nomor 2 berhamdian mai su anak ni amang guru nami siahan tubuna telu sada anak 2 baru. Dia baru si nomor 3 dohot si nomor 4 dan merhamdian dope asa toktong buan hamu di bagasan Tamiang. Pengumuman sudah pinok parni opung Daniel sian naono anak 4 baru bermain hela doho pahoku 30 halak. Songonima nagoi puka saat kami so jujur ningol ni na tua nami dia yon mau lihat ma puka saat kami dihitasan bukna mau lihat itu 1950 marudungolu madamang na Sarimatuon tanggal 27 bulan 7 2021 marumur damang nata paru-paru dipito kung sa tao kung ano sa dutungol na pasal kami maulihan ma Mahamura sa namin nung maradiha mi pamuro mo magsaloha mo tulang nami si Tijak Romamura sa namin marsuara mahamo Roma imaupong kami si Tijak bay mamak mono-mono ni lau kamu mono-mono opung tak 2 baris sama 2 baris. Saat kami di Bogor halaman muna imana mabuan di 2 nami di Sarimatuan ni lain nami di son ubok kami do emena marludu yang giat matutu marludu hagabeon pasangapon di pinopor nilai nami on Ini matutu itulah. tapi na inapok ibautong pasalongan bir mata ini sudah emere nami on ludu-ludu maaka pasamota Matutu ang itulah. baru tapani nauli tapani naringgan abang buhok kami ulos nagajak si Toro Rabong asa anggiat kajang umurnya kaberekton tutoro na kapinokpar na gudang nga sa pulo na mamanggong Itulah ngawak songonon niya. kahit na mamunga sa musik na upar kami nalawa pa sa ulos na unggal lang namin
Kamu mana hopar tuh sih? Dia tuh lihat dia tulang baru biasa aron nak lagi dari dia tuh nalau marsoba tu amu maruduk ni si majujung angko nalau si pasahaton na bido tulang tukso arong ko lau bainon nami alai pos sumaroham tulang sau de yakapagi akatangiang mi nungwa hu zaloham yang titir marana titir maruru da mangon alai angko si payugo ni tulang tung maol lo di dulu yami molo tu kola tangan marsoba pe maruduk ni si majujung kami maradopok kamu tulang habis si tejak las maroham tulang pada nami lauro kami bersobat di tulang nami si tijabah baik magondak sobai Bye.
Hamulo tulang. Mapang para ko siya Gabi. Hinahin na at tiyo ito panguatan. Mahal mo si tiyo, ayaw mo tuwa sa atan. Oras, mangulong na jowa mo sa tokit tulang. Profe Jojo namin molong dapo dia kepartikian molong berdaw tubuh. Nungay pepartikian ko pasangan kami matuha muna. Hula-hula nami raja iduluk 1000. Rapa mahamu raja nami dohok tulang rorogot butar-butar. Ima nakahulong. Molong kami memburu ng mengkorong si Brito di memburu deh. So dia mana soman tulang. So ni betul lah manang nabo api asing dulu na asing kuda asing taruman na. Bo. Mau ulah deh mari tuhan masih molong may tak kenal dia kena dengan. Ke itulah kali. Ano ko di dikti namin ang kanong korong si Brito. Ya online namin nunoy. Ke itulah. Nama ko na sa bebere utang yung kami ng kaningan Brazil Markatija deh. Oh lu tulang. Gimana kaningan nakuna sa bebere. Nasida ma si may sabot jalan nasida ma si Morago nakaparkuwe na uli. Ke itulah. Molong kami hula-hula ma kami dulu sa ribu. Ima iboto namin na magkabarugol lain. Anong ditikina, yakapangiliwan namin noon, sa ngani, doktorang namin. Manguloy madaming doktor, giniboto namin, kukuran na, pasakto na mataliwata ang kapangiliwan namin. Nasanggi dapat ang kapangiliwan namin noon, hatahuran namin. Amang moro na ulit yung, Ke itulah. nung mahubog kami na kaning mahitehon na ni, gut tidak ka na tulang mo, ima parguepir.
no ingin marludu. Firma ina ko kibajukan ko pasalaman. Firma tadi Musa lo dulu pasabota. Semua ini kami marludu na ubok kami. Kalau kami hula-hula dulu sari urak tulang kami. Rak do masahuda do puru bere. Moro bodi hula mula do ina ya kono nabi do marludu. Marpor ko marpor sama mogogi mahamu ditikina. Alai moro moro sono mula do. Jala lagi gitu no muna. Ya dari di mata mah muna baru bahoni ke hubok kami ini dengan marludu. Moro kita lihat lebar apa satu nabi. Malah tidak lebar belajar itu saat kamu seorang orang kami macam. Oh nanti mah masih polo meter aja dengan polo. Umur kami do ulus dorong rabu di son 10 lebar. Itulah jadi. Oh lo, kata pasaha tidak kaning sampai 2. Oh, nasi kirau. Jadi ama guru lo kirau nih. Itulah itu panolor mah tulang akan bebere bisa ya saya bilang bebere itu terus sama lima. Sama 5 dulu. Kalau kurang kan nau dapat upah di 5 lebar kok kurang puluh deh. Itulah gabi. Bila kaningan ibu bernamio. 10. Bisa sadabi. Oh, itulah. Lain namin kurang mengagutom. Itulah. Isor rodok kami tulang putar-putar. Berhiti ng terjulu biar Tuhan tak imelay namin sa tunga bagason. Libere naman tulang. Ano marami, libere tetap. Gabi. Libere namin, kaya tulang lang. Oh, loga, kosong ramla. Berhiti amdo ibok kami somon eme di Marludu. Gabi apa? Gabi. Asa hidup lato juga. Firma bukti perbersalaman. Firma atau dimu saya juga nang pasamongan. Mati itu apa? Suang sorry nang agka di kamu bilang perdi rekod. Kehodo tutu bunga macai lu di kamu kebogol layon barulat kalai lai do kali joma ada di pasar pada pasar itu bagitai agiat dengan kami di bulan layon dalam tu dengan nama akar dan muda dan akasari dirokap nang di adongon tiba do nabi itu kamu dari nabi saluhutna Siapa kono haruran ni tinangi ni perbedaan. Isap kami lah manator kasar penulus. Siapa mula-mula siapa mula topa. Baik tu dah mula-mula alas padong masuk atau mataranya siapa taruh somoni sopa atau matariwa. Padong mana tu lima. Dia toprak dulu pulang. Asa-asa ulus mahami, mangulusi badan, mangulusi kerja mata di matama. Agia di berhijian namion, diulus dari kesalahan namion. Lasto dunia sida, lasto kadir nasida, giri-giri itu hatta tujuan darot. Di batin atau dia batin dia pasu, amin yang mangalian, lasto satu pasu. Mana menggodang ini?
satu kota tanpa malam. Bisala no perjolo di ala Tuhan imalai opudan dia siya narapata. Jadi salut na ito siya kami mangidot ko ibagakku asa kumo sa mga martanyang ditanyang muna mangulu mangido pangurubya sa Tuhani asa dilot Tuhan gogo jala dilot Tuhan tuho bisuk asa margogo jala marbisuk ko di bagasad mo laho marburu-buru la mangaraho nakabere nami tudala kasih tonganitar lumob ito. Kami mangidohon na sa tumatangin so. Alana opat na itang gawa mo. Buha sa buhay na opat na ini sa sipat di ngulumon. Jadi, napos karoon namin di par laon ilayon lang sa tumatangin sa bigotok ko. Jadi langsung ni di berek ko amat dingin. So nagito lang na dari puang. Ko nama gawe tapu pimpinan di keluarga ko dingin. Ada yang tuturo na maddo pariwani ba dawlu wala mamaya ka may lakam mama to alam mo di ko na mamangaraw na katinudo mo na keboto karlumog di parko di babaw bingka bay ko lana mo so non na tuwa maruting ngolu di kudian nilayot do berang na jadi do sawamu mabagyakan orang lobete.
ni materi do daftar malosok kami tu hamu alai mangelek mahami tulang Moro tu kalau tangan masom bape maruduk di si majuzu kami mendapat tok kamu lah semaro hamu tulang pate nami bah enong buru bro tung tor ni mo na kalau rene ro bawa lah masom memahami tu hula-hula nabi dulu seribu Dot tulang ma putar-putar. dot bonani tulang lurubu putar-putar songo di mana kiningan dohot Pariwan. Akatulu di Pariwan. Oh. May mamang bodang na hubar tu si Malaw marsambahami. Paruang kamu kagelengi. Kabi. Tulu hararoang. Amak permusik kami. Tinahungan kiyo dari mana batu penguatan. Baik kodang kami dokter kami si kiyo ulas pelung rumah asal. Gabi. Jadi soalnya mangkat tulang mangulung majoda tulang sa toking dapat dia kapartikian ano tulang di parmangabo ko jauh kami dia mo gabi matulang nung ay pe partikian ako pasahan kami matuha muna bona tulang nami rumah hopar rumah muraja nami bona tulang rumah hopar mamang palong mo ni roha mo kapapar di dabangon tomo mo sangat po dua dan hatahong hatani bona tulang perjulujo dia Masa kami dibobogon dalam memunon Iman ibu kami naking ewe na marludo dohot
Boraspir, asal rohon masuk penina dua asa firma koki baul-baul pasalongan. Firma to dimuna pinoper ni abang burung nami on. Seluju-luju maka pengomongan. Matutu raja nami. Jadi soalnya tani nomor ludu, step batu ada perlinggo manis borong. Amat dari Batar nomor 2 luhur namamu pinoper na borong di Paroro. Matutu. Jadi tersinggung tulus mati yang guru teh. Gabi. Jadi boleh yang kami bona tulang dahulu terpatu pahami obat lebar memburu abang buru mengatur. Gabi. Usik kok dulu orang aku raja nami hamu mengatur kok. Oh, lu. Kuat kami gak pilih non. Soalnya roh kamu nih. Gabi mak. Jadi boleh yang kami bona tulang bersedang lagi pinoper ni abang buru nabi anak do ibarat patu bawa puna. Oh, gabi Semua ini matong boru do bawa puja boru. Oh, Saya ada batu nama-nama saya ada batu botona. Soalnya ini masalah bona tulang. Maluba raja nami. Bulan Yari. Gabi. Kung ni naging Panginoon namin hamuman no sa bulan Yari kung do patupad nami opat ulos. Gabi. Kung katuhon yan ng Gabi itu lang. So namin ipasat no lulus. Mereka mau godang arang-arang diri, mereka mau sambut lebih bagus. Jadi tersongon kata ni emang merlud dunang na pinasak na minating merlud duma agak dia merludu hasil atau dia kabok perang yang corona nasari matua Gabi itu lang jadi pulau songan sak kami bonani hari son ulus si gajang Prabu nabutan pasahat kami obak mak Gabi itu sana itu. sakja mamang ulusi todi tumang ulusi badat wakka punayon tu jalur nyari oh Gabi raja nami. di Panginoon namin di hatani ulos sewa akhirnya keng hamu mengatur Dok, jadi namin. Yadu hopung na bagasarohan namin na solok si sobahon namin. Alay manang nabuha pe akaw pung tukolat tangan marsoba pe marujuk si majujuk kami mendapat to kamu. Las maroha mo. Soni melelek namin. Pade namin. Laro kami marsoba bahano pa bona tulang kami do bona yari namin. May kondak sobayang.